Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Pagyamanan mi kanyan ti Jor. Nagiti amin na likers, sharers, commenters, subscribers, ken kada kayo amin as supporters to'y drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamat kada iti daduma pay a vlogs dito'y Jor Drama Tips TV YouTube channel tayo. Shoutout pay kano kanipagayam Ferdinand Visaya. Ni Ferdinand Visaya kat at the part na iti dayto nga episode kagayam. Kaya't may nakablawan ni pagayam Emma Valdez da Valentina Estiba, Veronica Valdez, Michelle, Beverly, James, ken nilakay na Narciso Valdez. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Kabalay aman ni Brong. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Dayjayan ni Tata Pablo. Naimbag ta na uray tamot lang arimuar. Kay-kayat na ti malamlam yung dayta alakay. Un nga rod. Kay-kayat na iti maawagan iti manong Paul. Nga daytan. Hello, Mang Paul. Ay na, nagguapo kayo mutan. Kastaya. Papananyaw na pinta sa babalasang. Da kayo tururayan mi, Mang Paul. Apay nga urayan da. Agpalibre kami kan ka. Day talagayam, no problem. Ibagayo laeng no sa din no ti kayat yaw nga pangilibre ak kada kayaw. Mapantayo ko mamangan iti restaurant, Mang Paul. Hintayaw. Nabsog kayo kadimit laeng. Pirmi Ure siyak pirmi abusog ko. Ay, ungaya Mang Paul. Tay suplik ngay. Pilya ka talaga. Awan ti kwarta ta na ikaantayaw. Ay na, dayta nga kinatarakiyo ti maawanan manong Paul. Ha? Manong Paul? Saan tayo mo't nga agiin na dayo iti edad kat? Kasla kailang amin barupay lang. Kasta aya. One mo't, Paul. Aste, Mang Paul. Nagubing kayo mo't ngamin. Maibagayak metlaing kada kayaw? Pirmi May bagay kalaunay kada kami, Paul. Taraki. Unayay? Ni, apay ngayong aprusang ti ulo may. Apay diyo kaya ti maaprusan ti ulo na? Ay, saan man? Kwa mo't, jay, kwa. Kababain ka dagiti makakita. Ibagadan tupay, sayot kami.
Awan ti bibiyang dagiti makakita. Madia, Manong Paul. Ngay, ada tarabita ba makakita ka ti pulong da kinig bakit mo? Di ka asigamot asabunan na. Imbag no sabunin na kalaeng. Nungay malmalwon na ka, kalpasan na, pagtalawon na ka, dinaspakan. Unay daytan kaka. Mapantayo man kidi agtugaw je parke. Tasalabayan kay man adwa. Bayat ti panagtugaw tayaw. Tapno maaprusak man dagita abagayaw. Saanin, Manong Paul, ang mga karayam dagiti imayo. Pilya kayo ah. Mapantayo kit din agbuya iti sine. May mayat. Kaya't yu kaday ti kasipngitan. Una, may mayat ti kasipngitan. Awan ti makakita kada tayo. Uy nga agpaisaw. Sige, mapantayaw. Jerry anak, napananti amam. Di pa'y nagpakpakada arimwar. Diya ka mo Nakita mo't itay nga da dua ababaya ka sarsarita na. Asino da? Diyak mo ita nanang. Taga sa balida barangay siguro. Ta diyak mo't mo ita. Naglukon da dya tao. Agampang samot, jay amam. Ay kit siputan nyo ananang. Ay, padasin na. Isinak ti karadkad na no matiliwak nga agluko-luko. Ha? Ay, unay daytan kaka. Kunak no gisaka na ti isina yaw. Tapno sana na makapag na arumwar. Ay, pugsa at ti angus na no matiliwak nga garamid iti jak kayat. Ay, unay daytan nanang. Kaamak mo't dagita nga ibagbagayaw. Sos, saan lang agluko-lukon ti amam? Tapag bakasyon na kiti unod ti daga. Anya, ay, unay daytan kaka. Agkakaabay tayo dito. Agyanak tinagbaitan niyo kapno naragragsak kagbuya. Wen, oray man aprosam tumanen ti buok mi. Pudno day ta, Paul. Ay nang, nagsamitay, makapagagar. Sininyasan nak ni Ami. Paul, mapan kami man nag-CRB-it. Sumurot ako na ah. Madia, surutan na kami kit di iti CR. Bantayan nyo kit di da ito'y tugaw mi, tapno di da tugawan. Mabiit kayo laing nga rod ah. Wen, di ka madanagan. Apag tugaw mi, tumakder kami adagos tapno mabiit. Unay daytan kaka. Ami, mangkita tan iti sabali pagtugawan ta. Bay anta nga aguray iti angin day di alakay. Wen, Wilma. Ijay. Adda bakanti ijay. Isun ti pagtugawan ta. Wen, addayo iti ayan nila kay Pablo. Saan na ta makita uray no agsilaw to? Unay ngaminan day ta alakay, gantil. Kaya na ti malamlam yung. Wen nga rot. Ngam ne. Saan tanton ang makaasidagkan kwa na? Ang mga nukagura na tanton. Ay, lamyungan tamanan ah. Unay daytan kaka. Ibagata nakita ta dagiti kakasinsinta nga maymot nagbuya. Kat inayabanda ta iti pagtugawanda. Iso pasensyakan wen, kunatan unay daytan. Nagluko dagi jayay. Sandamot nga nagsumlay. Awan dagi nga babae. Niluko dak. May sa orasin nga awan damot tayo. Agawid ak man laingay. Jablaw dagi nga babae. Asino dagi jay dua a babae akaduam anapan nag-date? Ha? Anya nga date nga ibagbagam.
Naira na laing nga nasabat ko digi nga babae. Jakam amuida. At dala dinamag na kanyak. Anya ti dinamagdaken ka. Dinamagdano anya nga dalan ti agturong iti ile. Isu nga intudok kadakwada. Matiliwan ka laeng. Makitam, tisan mo pa'y anakit kita. Unay daytan kaka. Apay nga raw ang nagbayag ka. Sa dino tinang ituludam ka nagidya babae. Saan ko akinuyog ida? Intudok laing tidalan nga agturong iti ilay. Ta saan da nga daga ditoy? Saan ka nga gululbawd? Dakay ti agulbawd bakay. Apay nga raw ngululbudan nak. Kaano nga nagulbuda? Ita! Anya kumati yulbud kukin ka. Napanam nga raw. Ija ilay. Taadanapan ko ginatang. Oh, di nakigiddan kamutlaan kadagidya babae nagpailay. Saan ta napunon jay jeep ang nagluganan da? Isu nga naud-udi ah. Awan, talaga nga agal alanganin na kadagiti ras-rason mo. Ngam da iti titandaanam. Iti kanito matiliwang ka nga agar aramid iti saan anasayaat. Bekeleng ka! Ha? Unay daytan ka? Tatang, Apay ka day, anak. tistingak ni Tatang. Tatang, bagi kemanmat niya may sa? Anyat sasaway. Bagi ko niya may sa chiksyo. Loko ka nga ubeng. Inton nangig ni inam dayta. Sa bali man na inti panunutin na. Kat nagpay sumat. Nakadamagam. Nakita Tatang. Ha? Sa dinumay. Basta nakita kayo. Tagtagari baraw. Sige, kukam ton jamaysa. Aha, kunakon ka. Luk-lukun nyo ni Nanang. Diyak kaya tikas Tatang. Sakti kalaban nyo, nuluk-lukun nyo ni Nanang. Ha? Nagring ti silpon ko. Kitaek. Ha? Ni Wilma. Hello, Wilma? Hello, sweetheart! Ha? Nagsamitay? Hello, mate, sweetheart. Apay daytan aya? Datayo kada ami. Ha? Love triangle? Nagluko kan? Adda dito'y abay ko ni ami. Kasarita nakakano. Hello, darling. Ha? Nagsamikan dagita nga balik ka siyaw? Rumor tayo. Papanantayo nga eh. Mapantayo ag beach. Ay nagninadjay. Saan tayo mo't nga ag cottage? Ijay tayo lang igit ti baybay. Aglangoy tayo lang. Langaw. Wan, di mo kayat? Makitam ti beauty me no naka-bathing suit kami. Ay nagsaya atin abuya. Sige nga raw. Ibagayaw no sa dinaw ti pagsisinarakan tayaw. Ta umayak adagaws. Iti parke anapanan tayo idi. Urayan da ka ijay. Okay. Umayak kaon. Napananmanin ti amam? Apay, saan na nagpakada Nanang? Saan mat? Awan man nga ruda na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Napan nakidate Asino ti kadate na? Nagiti chicks na siguro. Anya? Nagbastusan ti amam. Inaksurutan. Sa dino kumamat nga iti pang surutan nyo kan kuana. Di yumat ammo no sa dino tinaturong na. Anak ti Diablo kiday. Agborborak ti darak. Na, ay, madi areta na lang. Ang mga numataki kayo adi na oras. Awanan, ad-adan nga isang put ni Tatang ti chicks na no maawan kayo.
Iso di ipalubos nga agburak ti darayo, wano ma-high blood kayo, delikado. Anya nga rod nga itaramidag. Ag-relax kayo laeng. Agpaliiw. Nadama paliiw yaw. Di tantong, nga ipapasyo tiluksaw yaw. Saan nga ita? Awan pa mo tinakita yung aramid ni tatang. Talaga apaliiwak ti amam. Adala mapaliiw ko amaday. Lalatak ti amam. Daytan kaka. Asino, ti sapsapulam, Turya. Tay asawak, anausem. Nagot no, nakitak mo't nagpaabagatan da. Da? Da kunam. Nagpaabagatan da. Ne, ada nga rod kadwana ah. Dua babae. Inak man surutan dagiti anak ti Jablaw. Ambangan no jay baybay tinapananda. O kat, mapan ka ijay takitaam ah. Sige minyang, agyaman ak iti impormasyon ah. Ha, agsagana dagiti anak ti Jablaw. Ada kayo gayam ditaw, sika gatel alakay, kanda kayo gatel ababae. Ramasak dagita rup-rupa yo anak ti Jablo kayo ababae. Ha? Ay, tumarita namin, taray! Juan Wilma, taray! Ha? Saan kayo tumaray? Ramasak dagita rup-rupa yo! Agsubli kayo! Anak ti salit kayo! Kuwa, bakit? Sika, awanan ka itibaen. Anay ko. Anay ko. Nadirdir san tirupa ko, bakit? Manibrong ka akabalay. Agtatakaw. Awan ti tinaktakaw ko, bakit? Sana ka manibraw. Agtatakaw ka iti ayat. Manibrong ka. Taktakawom ti ayat dagijay a babae. Manipod ita. Saan kan adumapaw iti pagtangan tayo? Tapuurak amin na nalupot mo. Sika aman ni Brong akabalay. Bakit? Pangasam na pakawanin na. Pakpakisama aklaing dagijay a babae. Naatap damit kahit agagayim kami laeng. Isungarod nga duwada nga nakita. Manibrong ka nga men. Iso nga uray la dua nga ayat ti taktakawam. Duwada! Patinak bakit? Sana pudno na ita. No ipilit mo awan ti mabalingkaw. Agkidawak latang keng kati pamakawan. Sanak to na makikuyog. Wino tumalyaw ta sino man na babae. Malaksid keng kabakit. Patinak. Ikaray, ijak ton rumor ti pagtaingan. Saanin bakit? Akbarin tuming akmet ti sangaw. Eko sa ikan tupay? Pagawanin nak bakit, mga asem. Itay kasangsangpot yun iti balay ka ni tatang. Nangikuti ko na. Asaan na mo ta sinagsagid na giyid do ababay. Oray saan na nga sinagsagid? Naggartuman na ida. Tsinantsansingan na pa'y siguro ida. Isungaro na kay kayat na kakakuyog na gijay a babae. Kay kaya na tibang tsan-tsansing. Kaya na atakawon ti ayat na gijay a babalasang. Manibrong ki dia. Ala nanang. Pakawanan yun. Ta narigat ti kamang ti pamilya nga agapa. Ta saan na pakaragsakan ti Diyos na ita. No di kat pakaragsakan ni Satanas. Nangagkumot, nagpakpakawan kan agkarkari ni tatang asaan man nga uluulitan. Siya kon ti makaamoy ti dayta nanang. Tapno na anayas lang ti relasyon tayo as si bubukal a pamilya. Masapol nga agpinakawan kayo. No saan agapukan ka, Jerry anak ko? Jakla amaun. Mang Pablo, uray awan relasyon nyo iti babae no paggartemam kas kunaan ti Biblia ket panagkamalala daytan.
panaggartem. Isa liklikam ti sulisog, tapno di ka may pasubo. Ipakitam kedi, dinongdungom ni bagat mo. Da kayo mat ame ken Wilma, di kayo manghut-hut, nakasibat ti hut-hutan nyo. Kan may parit mo't lang itilintag ti Diyos, dayta. Ngamin, panangluko dayta nga ramen. Itan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Kabalay, aman librong. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagparangan da Ferdinand Visaya iti papel amang Pablo. Ray Madulay iti papel nga Ami ken Baket. Jocelyn Oblero iti papel a Wilma ken Mother. Ken tuy numutoy biyang iti papel a Jerry. Bueno, padaanan nagiti sumarsarunupay pakasaritaan ditoy unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarapay.